إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله تعالى ودا بين هدوا سورجيا نرك لوا أدي هو عملتك نبا عملت اللوا قيام الدوها برزخ عالم لوا رسول فنوي الله تعالى إكوان تكرما أدي ملائكة مفدوا إبيكالون جبريل عليه السلام مجوري كرفا دنيا غتي بإنسانون جمجة أدي رسولون جمجة فبا والفي الله تعالى إكوان تكرمتك أدي إمها أرغن توقع الله تعالى إكوان تكرمتك ألوهيتك الله تعالى إكوان تكرمتك ربوبيتك الله تعالى إكوان تكرمتك خلق كرفما تدبير كرفما رزق دفمك الله تعالى خاص كنت تكن إكنت توقع الله تعالى إكوان تكرما أي توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى كيرت قرآن رسول صلى الله عليه وسلم کے سنة ثابت کو دیفاوا اسم فلتکا ادی صفة فلتا ثابت کو اکنت اکوانت کرمٹکا آدھے می رسول فنوم کے مقصد کی آدھے کید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنوا اللہ تعالی اکالی گفان کے مچا کیرت قرآن بابا لفی ارغڑ میں مسلموں انسانیت امی ہوں گے ویری رب کی کم فرادکن دینگت مٹکا آدھے ارغڑ میں می درست ہوگا می کیوا حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تا آدھے ای وحی کے بائے ایم ارغڑ میں گے اسلام کم ایمان کم تازہ کرمٹکا کم میں ویس ارغڑ میں انگنن جے ہے علم وے ایم اللہ تعالیٰ کی رت قرآن کا وحی کروانی فعلم انہو لا الہ الا اللہ انگنیش دناش اللہ تعالیٰ ہی اکوانت الہ کا آج ارغڑ میں گے ویرے رب کی اکوانت الہ کا ارغڑ میں انگینی ارغڑ میں علم انگنو اگر تم ارغڑ میں نہیں کی گا میوت میوہ حدیث کی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ایک الیگفانوں کا صحیح گا جندب رضی اللہ عنہ کی بین رواق ربا فوا حدیث بس فلے آدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربی کما ایک الیگفان دالونی ان رجلا قال آدھے میہ کو بنیے واللہ لا یغفر اللہ لفلان اللہ گندی ہوا کف بنمے اللہ تعالی میوین میہ کا فافی نفس سوانے ان اللہ تعالی قال آدھینگے باہاوی دیکھیں اللہ تعالی وحی قربنی ہم کشوروں اللہ تعالی وحی قربی من ذا الذي يتألى علی الا اغفر لفلان تمن الہ میوین میہ کا فافا نفس سوانے کما تمن الہ گندی ہوا قرنی کاکو ہے ایک عبارت کنما تمن الہ کے مچ بس کیے نہیں کاکو ہے ایف اللہ تعالی وحی کروانی انی قد غفرت لفلان تمن رسکلانگے امیہ کا ففسوافی میں وقد احبطت عملت ادی تباق عملت باطل کفی میں اد اللہ تعالی گے مچ بس بن میہا گے عملت اللہ تعالی
باطل كربكما بحديث بسول غانني لبتاخم الله تعالى کے امها عملتك اي حكمه وعملتك الله تعالى کے evs عملك میں جاڑ من سوال نکروین اڑگڑ من پورا عمل تکا میں سوال کروین اے اللہ تعالی کے قرآن کا وحی کروانی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الہ کے عمل تکا میں جو الہ سوال نکروے اٹھے ehn me istibami hunga amal takamedo tibami hunna suwal kurewen lobadakhun algonu me hadith denagatu mattaga hadith ge ehn riwayat ka balalan je imam muslim gennawa fa riwayat ke mi ehn names mi haditha hingaji ego imam ahmad ke le fanu ge musnad ga riwa korwa fawe abu hurairah radhiyallahu anhu ge ari riwa korwa fawe ekale ge fanu vidalwani رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفي كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين بنو إسرائيل باقا كميون كترين دي أخون في معنى كي إمامكم كسابون أخوانتكم كقلون فتفاوى دميهم كواهكا فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة إكترين إكاكا كي فافكورا فافريك أنكي ألقمك قدالا مسككورا ألوري فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب هذا ألوري يعني أبجس مفنني فافكورا ميها فافكوراتا فنكم مفهاركو إيه نايكا من مطالو متكا نصيحة دي هذا ميكو تكنتم فيكنتني إفهاركو فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر إفهارك أين نباكمه فافريا نباكمه كراتا فينمون مين نصيحة دينمون أين جوابك ابنني فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا تمن دوك اللاش خلي فنبيك وني تمن حساب كتاب لاتا ميهي كتو كيه أين جين روليا اسكين ألوريا ابنني فقال والله لا يغفر الله لك إنه يبني الله تعالى كاليه فافي النفوس سوانه أو لا يدخل الله الجنة نوتا كاليه سورك نودوانه يفو الله تعالى إجميهم كي روح إبهم فوقا الله تعالى كي حضرتك بدل وني جميعهم يفو الله تعالى وحيك ربني الوريايا كاليه تمن إلهك كنتت كامد انجيكم وني هي تمن إله kurambi kantetta no timan ilahu ne kantetta mola kale ngi wani hiye nuwata timan ilahu ge appul gawa kantetta kale kula daana wegen wani hiye efo allah taala wahi kurabani faaferiya timan ilahu ge rahmati ge sabun tiba faafa fuswafime tiba suwar ge dashe adi alweriya mi allah taala wahi kurabani tiba ena narake gen dashe lobe dakhun الله تعالى کے مچ بس اس کرمون اینا نرکے ون می جہونے می حدیث گواہو تم مین اڑگڑ من لبے فائدہ تو گترین اف فائدہ ہے کہ اڑو کنت اڑگڑ من کورن جہینی علم ہے کہ ادمی اڑویری رودیا زکات ہوریا کنت کرمگا اسوے نوتا එකමුගා කුරියරා ගස්සවාමී එහෙන් නමස් ඒන ඉල්ම නෙතිමුග සවබුන් ඒන බුණවුන බහෙග්ග සවබුන් ඒන නරකේ වන්නන් ජෝනේ ඒනි අල්ලාහ් තාලා ඉල්ම හුරිකම් ගාවානම එගුනිස් අල්ලාහ් තාලා එකලාංගය කුරවේ ෆාෆතක තෙරේ නුෆුස් සවනි ශිරුක් ෆාෆේ කනිකම ශිරුක් නුම් ෆාෆතන් අල්ලාහ් තාලා එකලාංගි ඉරාද කුරේ ව්‍යාලක ෆුස්සවා එම ඒනිය ඒ අලුවෙරියන් එකමින් හේගොන් الله تعالى بحكواني كي تقولون إن الله يغفر الذنوب جميعا هم كشرون الله تعالى إمها فافة فسوي هذا شرك نكو الله تعالى بدلكم فيكم قوانما الله تعالى إميك إرادة قربي إميك وريها فافة فسوا سورة الدوافان لبدأكم أرغد منك تيريغا ميدو مي واها كنيجي نمس منامين بتبي الله تعالى كمتش هو قرامين بتبي بس اسكورامي غالغود ميغي تيريگي بتيبي نيگي نمس اسلاميهم بنني هنگي عبارته
එහෙන්නමස් ඒගේ මානෙකි රංගල විස්නාෆකම් ගාවන මේගේ මානෙකි එම් මානෙ අද අලගොඩමගේ තේරෙන් මීහුන් කාෆර් කුරා මීහුන් අද අලගොඩමගේ තේරෙන් බයි කුදින් නොත මීහුන් එමීහුන්ගේ දුලු ගොන්න එම්මෙ ෆොරදමල ෆෙකලති කාෆරේ එන කාෆරේ මියුන කම කොෆෙම් වියන කාෆරේ අද ඒ බුනමේ බෝගේ මානෙකි කාෆරකම් ගාවනම අල්ලාහ් තාලා එනේ ෆාෆෙන් නුෆුස්සවාන එනකි කාෆරකේ බුනවිජකම් ගාවනම කාෆරගේ ෆාෆෙන් අල්ලාහ් තාලා නුෆුස්සවාන එම එන ඔන්නෙන් චේතනකි ජහන්නම් එනේ මි බුනවේ එච්චකි අල්ලාහ් තාලා තිබාගේ ෆාෆෙන් නුෆුස්සවානේ තිබාදී කාෆරකේ බුනොම් එම අල්ගොඩුම්ගේ තෙරෙන් නේගි නමස් බයික් කුදින්න මිකන්තතක අරාගනෙවේ අද අල්ගොඩුම්ගේ අකීදාකි ඉමාම් අත්-තහාවි රහිමහුල්ලාහ් වදාළවනි ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله අද අල්ගොඩුමෙන් ගිබ්ලා ගහලුවරින්ගේ තෙරෙන් මානකි මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් එමිය කුරා ෆාෆේ ගසවබුන් එෆ්ස් මියගෝ කාෆරෙන් නුකුරානබේ අහ්ලු සුන්නah වල් ජමාඅත් අකීදා ඒකමේ හලාල් කුෆු මද්දාන්ජෙක් මානකි හරාම් කමේ ඒ හලාල් කමේ කම්ගා දෙකින් යයින කාෆරවානේ එහෙන්නම හරාම් කමේ කුරා මියගෝ එකමුගේ සවබුන් කාෆරෙන් නුවානේ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل අද යහරමෙන් නුබුනානමේ එන කුරා අමලෙක් සවබන් එනගේ ඊමාන් කමක බදල නාන්නානකම අද අහ්ලු සුන්නah වල් ජමාඅත් අකීදා එකි හේවකන්තත් කුරා කම් ගාවානම එනගේ ඊමාන් කම් මතිවාන අද නුබෑකන්තත් අරා ගන්නකම් ගාවානම එනගේ ඊමාන් කම් දවවාන මේ අහ්ලු සුන්නah වල් ජමාඅත්ගේ අකීදා එකි හැම යකීගේ අලගොඩමෙන් නිවාහකගේ අලගොඩ දන්නවාලන් ජෙහෙ අලගොඩමගේ තෙරෙන් බයි මීහුම් නුෆ්තවා ශක්කේ මිසාලක කාෆරුකම් මති මරුවා මේහකෝ ඒනේ මරුවනේ මිසාලක මේ උෆද්දා ශක්කකේ සුබයකේ වහරගෙන තෞබා දාන්නුන් අයියේ කාෆරුකම් මති මරුවේ බිය එහෙම ඒනය ෆාෆ වසොමගේ දුආ කරේ දානේ ආදේ අල්ගොඩමෙන් ෆෙන්න ෆෙනමුගා කාෆරුකම් මති මරුවෙජ්ජ අල්ගොඩමෙන් හුකුම් කුරානේ ඒ කාෆරෙක්කමුගා ඒනගේ හීතුගෙන් එච්ච අල්ගොඩමෙන් කන්නේගේ හීතික ඔන්නේ එච්ච හුකුම් කුරම අල්ගොඩමෙන් මච්ච කන්නුවේ කාෆරුකම් මති මරුවෙජ්ජ මියකෝ ඒනගේ මච්ච ෆාෆ වසොම ඇදී දුආ කුරම එන්නුවේ අල්ගොඩම මිවාක දන්නවලන් ජෙහිනි බයෙන් මුස්ලිම් අහුන් මිසාලක මෂූර් මියකෝ එන මරුවෙජ්ජ එන මරුයි කාෆරුකම් මතික ඉතින් මිමිහුන් කියන්නේ සුබහයකි පාරගේ එන මරුන්ගේ කුරින් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියා පාන්නුගේ එහෙන් වීම එන ෆාෆුසුමයි දුආ කරේ දාන එන rest in peace බුනේ දාන්නුගේ එමිහුන් බොනාගතුකම ගන්න ආද කිහිනෙත්තෝ බුන වෙනේ කාෆරුකම් මැති මරුවෙජ්ජ මියකෝ එන කිහිනෙත්තෝ rest in peace ගොන්නානේ කාෆරුකම් මැති මරුවෙජ්ජ මියකෝ එනගේ ෆුර්තම මන්සිල් බරසහ්ගේ එන්න ඔන්නන් ජේනේ නරකයා ගඳවලෙක්ගා ඒනේක ෆිනිකමෙන් නාන්නාන් අමාංකම එනේ ලිබගෙන නුවේ එහෙම අල්ලාහ් තාලා කී කුර්ආන් වහී කරවනේ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نبي صلى الله عليه وسلم اگر افان غاري گوا مؤمنون کے مچ نوے مشرکون فاف فسو میں دعا کرمے مشرکون فاف فسو میں دعا کرمے نوے مشرکون فاف فسو میں دعا کرنگے ಹುದ್ದವೆಗೆ ವಾಕಮೆನ್ನು ಅದೇ ಹುವಾ ಕೊರಮಗೆ ಎತ ವತ್ತರೆ ವೇಗ ತಿನೆಂ ಎವ್ವತ್ತರಕಿ كيرت قرآن قال الله تعالى وحي قرفافا فدا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس هذا إيرو زمان ميهم هذا قتكي الله غندي هو قراني تمنا ميون هيو كمن نقرآن में الله تعالى وحي قرفاني إيغوتن هداشه تباميهم هيو كنتت نقرما الله تعالى के इसम फुल बेन को हुआ नकुराचे एना मियति हुआ को फन हेव कमेन नकुरमा एम विजा हेव कमेन एन नकुरेवेन अल्लाह ताला ए कुरबानी एगो जन हदाश अदि हमें गोता अबू बकर गफान के हाजिदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बोलुगा जिने के तुहुमा चलेवी एवा कत देकेवे गंजेर मुस्लिमन के चेरें एकम के बावरी इब सहाबे के मिस्तह बिन अज़ाज़ा रदियल्लाहु अन्हु करे गफान फाफ करवनी
අබූ බකර් ගෆාන විදාල් වනේ එකලේ ගෆාන ගේ දරිකමලුන් නාබේ හේ ගොතුන් එගොත වාහක දෙකීම තිමන්න මිස්තහන් හේදේ නුකරවාන මේ අල්ලාහ ගන්දි හුවා කොෆා මෙමනනේ තිමන්න මිස්තහන් හේදේ නුකරවාන මිස්තහගේ අබූ බකර් ෆානගේ ගෑත්තිමාගේ බේෆුලේ අදි මුහාජිරුන්ගේ තෙරේ මුහාජිරේ අදි මිස්කීන් බේකලේ අම අබූ බකර් ගෆාන එගොතන් හුවා කරන අල්ලාහ තාලා හි කරවන එගොතන් හුවා නුකුරාෂ තෙබේ මාෆ කොද්දේශ ලබදාඛුන් හුවා කරමුගා huwai koffa kamga waanama evvore hew kame fenejje kamga waana misalaka miyak huwa kori miona kame nukurma ehne ekam faharega fahun ene hew kamaka vedan ehem vejjiya islam deen gonna goteki kaffara dinuma fawga ekam aragatun rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani man halafa ala yaminin miyak huwa koffa fara ghayraha khayran minha evvore ehem kame hew kam bodegam waakam ene fennakam gawanama falyati alladhi huwa khair ehewkam bodegam waakan tetta qurashe wal yukaffir an yamini enage huwa ge kaffara dakkashe Allah taala huwa kaffara gotuga kirat qur'an ga wahi kurawani fakaffaratuhu it'amu 10 masakin kaffara ke diha miskinun kan dinume aw kiswatuhum note be me unno riya niwa qur'an hetun dinume aw tahriru raqaba nuwata muslim mihege muslim alako miniwan kurume mitinkanta kurum kudanakan mitinkamun kame kurumuge kudanakan libige nuwa miha enege maccen oti fasiyamu 3 ayyamin tindo jehjegen rojefun lobeda ho me kaffarat yamin nuwata huwai kurumun ege kaffara ekim hame miha eke galona dannawalan jehe huwa tawge tereng e baade rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulga anna fadang rubba ash'atha madfu'un bil bab law aqsama ala allah la abar ad nikameti miyako ena geyak waluman gedine devejja ena gedine nudeve ehen namas ena huwa kof allah taala miyone kame koddevane munafikam gawanama allah taala kame koddevve labadahu algodumenge furtam hadis ga menani miyak huwa koffai munani allah taala miwene miyaka faafen nufussawane ege sabun allah taala enege amal baadil kurabi anen hadis ga menani allah taala kandi huwa kurane miyak huwa kurani allah taala miyone kame koddevane ehinna bas rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani egota bunafijje kam gawana allah taala ekame nimmawadevane egota ka nimmawadevane kobato tafataki de hadith ge tafataki furtama hadith ga allah taala ge macce miye ko bas bunani ena allah taala miye ka faafa nufus sawana kama nuwata allah taala ge fadluwanta verkamun ekalange nudevwana kama furtama hadith ge munani dewana hadith ge munani allah taala medu onna ummid ge sababum ekalange medu onna rangalu visnume ge sababum tawakkul gasabun yaqeen kame gasabun ena bi qabul qurani allah taala egota kante nimwade bana kama rasul sallallahu alaihi wasallam da hadith qurani egota huwa kufkam gawanama egota allah taala nimwade bana ema de hadith ke tafate ke me hame gota algon me hadith to ko nege bay faida doga terega evs miyako allah taala ge rahmatun ummid gadala ge nuwanaka allah taala ki faaf usawaras kalal and yaqub ge fan idalwani ge qur'an ga allah taala wahi kurwani ya bunayya idhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayas min rawhillah illa alqawm alkafirun tibamihum yaqub ge fan idalwani yusuf ge fana kare fan ge akh hodashe ajbamihum allah taala ge rahmatun ummid kadanu lashe allah taala ge rahmatun ummid kadalani hama kashwarun kafirun e muslime kamga wadama ena ummid kuranje adami ge maane nun ena he ummid take koggen faafamati ge demunna waake faafa kurakam ga wana faafa huttanu maffu allah taala ena ge faafu somange de dua karo maffu ena ummid kuramwe allah taala ena ge faafata fussawana kama ummid kadala ge nuwan
ei Allah taala ge rahmatun ummid kadalumaki bodati faafatuge tereng faafe labadahum hame gota mi hadithun algod men nekin daane kamaki du rakkatir kuran jehekam ademi ete baar dostoga algod menna iviginda wahakatake emiyage duluge sawun ena narakawanna mejeni eve hadith gannani enage moonu wata narayken illale veni enage duluge sawabunne rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korawani enage dula enage ladwet gunonuge guarantee rakkatirkan devi mihaka guarantee devi mihaka timan karege faanu suwarge guarantee devame ame lobe dakhon algod men dakka wahake ki e wahake dekkumge kurin Allah taala russawa wahake to algod me bajehe balala wahake dekkuma faw algod menna wani wahake gyalaka wahaka beerukum kurin algod me bajehe wahake amade visnan ame lobe dakhon algod menge wahaka kurukollane algod duaaki algod neki dine ilmu ungene baykam ga Allah taala lefun ad algod menge macce wajib begen ba minbar ungene dasko e muraja kora baykam ga Allah taala algod men lefun subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk